abavuji bino kwetomba itaha rukwebembera union ya Kabwohe tax operators ubwo bari kugira ngo behindwire bangamba nyenka babara kufaha bigenderwa byabo itoshima twire union ero kokano ruhuzi so neza kuzaharubazo yereka neza kuzaharubazo tuturone kutseme bikora shima tukagitereza abantu bajunana bebembezi babahabwo kuremwa kwanjure bitabo bya union bakatandika kushoroza za receipt zemyoga ezatarakumanywa hizatandikire nabare bamuste receipt ya union bagishashura bagarika bashanga nibabasoroza receipt yemyoga ekituru kugira ngo muyihango mwona receipt yemyoga kushangwa ngo Kabwohe hone echo kwemurana echo kurebera site ya myuga eituru kugambaho eria njiju nene site ejo nemwe omwetatirwe ejene ya kabiri omuziterirwe ba driver bitu abino kwetombwito Julius Karuhanga hamwe na chairman w'ekibina ahabwa South Western Tax Operators Union bakwatanise n'abavuji ba tax bashazire mu kutaho urukiko aho bashabira bebembeza aba okubahwera bakatereza umurimo gwabo tukirizangana ngo twandikire kamaso officer na buri yomwe ukiri kukwataho deno urukiko turuteko rwakana sisteme twanturundo bwebembezo busya tuburonde kwenda kutebekana sisiyemo no murumo gwa local councils okutebekana sabantu kubana ba taxi obana ba abajye mu matawuni gabo ko n'abantu babo abe byo kwerinda hamwe n'abarukure byahanguto muri shema borekere ngo bavuje ba tax bahindikire nshonga ahubwo kuburo bwebembezi bakatandika kupacira aho barukwenda space bari kama hagati takarabaga no motokibe ongecho chona ureba ngo mchiretwa okubura leadership obu kurembeza umutawuni ngomu aba mu kurembeza umutawuni egitamuteka abasa kureba abantu batekateka kongera kugonjora enshonga zabe sabite rukwija ahabwa bamwe kuburo mu rukiko ru gasha kwa Sheikh Abdul Latif